स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा पुलिस कप फुटबॉल सर्त जिखले। शुक्रारा बामोळे स्टेडियमार जाल्ले फायनलीत तांणी चर्चिल ब्रदर्साचेर 3-1 जैत जोडले। चारूय गोल दुसऱ्या हाफात मारले। स्पोर्टिंगा खातीर कॉन गोम्स, कॅजिटन फर्नांडीस आनी गणेश ठाकुरान दरेकी एक गोल मारलो। चर्चिला खातीर जेम्स फर्नांडीसान गोल मारलो। स्पोर्टिंगाक हो सीझन बरोच यशस्वी। हे सर्ते पयलीं स्पोर्टिंगान जीएफएचे प्रो लीग वस्तादपणूय जोडला। Come on, loud. Yeah, of course, the credit goes to the boys, they were working hard for the whole year, and this is the second title what we are getting. So everything for the boys. They worked hard, it's all. Accept the defeat, but the problem is we have been playing continuous for the last 15-20 days, and it is taking a toll on the players. सीआरसी चिंचणीन दवरिल्ले पयले वुमन्स कप फुटबॉल सर्तीत मॉडेल्स आनी काणकोण स्पोर्ट्स अकादमीक 3 गोलांनी हारयली। ब्रेस्तारा जाल्ले हे सेमीत जैत जोडून पणजेचो मॉडेल्स पंगड आतां फायनलीत पावलो। Jersey number 10, Susan 13, Nikita Naik, Jersey numbers. Luzana Salina, Kanakona Sports Academy. On the line. राजू मंगेशकराच्या अध्यक्षतेखाला टायकांडो असोसिएशन ऑफ गोवान नॅशनल गेम्सा खातीर खडेगाठ पंगड उबारपा खातीर तयारी सुरू केल्या। साउथ कोरिया सावन आयलो ग्रँड मास्टर लीग गोंयांत टायकांडोचे एडवान्स कॅम्प सद्याक फातोड्ड्याक येता। हातूंतल्यान पेजात टायकांडो प्लेयर गोंयाक मेळटले अशें राजूक दिसता। Taekwondo, I got my master Lee, who is now engaged in the advanced coaching camp. I am also bringing him for almost 2 months here for 60 days to train the players who are selected for the national games in the state of Goa. Sure, Goa is Taekwondo is very active. So we need India Goa government support player and association. Sure, we get Asian Games 2020 Olympic, we get medal chance. I know. I'm Korean master and Korea coach also, university coach also. I'm his player also. I know Taekwondo. So if Goa government is supporting
Goa Taekwondo Association and player sure get medal. या बुलेटिनाक आज सोंपता ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.